Nemanja Martinović također momak iz Zalne 200 godište.
Ako ne možeš, ajde, dajte isto ovamo, ona da ga iznese. Uroš Nikolić, Nikola Nikić, godin video od 88 godina. Filip Ivanić, Zenovac, 58 godina. Aleksandar Stevanović, Palačić, 42 godina. Nikola Anić, Palačić, 1977 godina. Nikola Kojezinović, 95 godišnji Palačić. Znači, ukupno 45 hrvata. Može da se pohvalimo ovim po jednom delu sa preko 2,5 miliona stanovnika ima manje od 700 hrvata. Jedan Palačić sa manje od 50 stanovnika ima 55 hrvata. Samo da se vezimo naš brat, profesor Lakšo Jovanović, ove godine ne pliva ovdje, pliva kod našu braću u Bosansku Mitrovicu na Kasimovi. Ova naša manifestacija uvrštena u manifestaciju opštine Palačić i time po prvi put za ove treće plivanje i prvi put manifestaciju je opština Palačić uvrštena i hvala Bogu po plivanje kvalitetnosti. Tako da primatno do čovjeka je najviše plivanje. Ti rodiš? Stavimo. Hvala